Ayan, dagita apo ti Daniel, duwa nga Daniel nga nagapo kini Ma'am Imi Turiser, kini Mama Ana Buyong. Thank you very much kada kayo kakabsat. Kaya nang nangruna launay kini Mama Karen Bruce. Iti panawen nga inpapaay mo kanyak. Ket oray no kasta ipapaay mo lata ti gundaway ngin nakibasa dagiti Daniel nga dayti grupom. Okay, daytoy apo ti nakisagot para kadagitoy duwa nga naibasa nga Daniel. Napauluan iti matam nga makaayayo ket sapay kuma ta magustuhan nyo. Here we go. Matam nga makaayayo. Aglis-lisiya tidak makita Agkung kunwari kadika kursundada Kabinjan kayat maabuang ayat kuken ka Nata kay budingaken ka Kas pangarigan inahipuno Empty pagput nga mapaaya Magkagaputo'y ayat ko ket panawan na Ay namatam nga baka ay ayong kinapagbingi Naisen mo talagang tuwing na makikita ka At tuya kita nga magibaga kita puto Ayat buken ka tiyag paiso mailiwaken ka Sasata Nakaadal ka siyagen saan Daita ka di ipanguluda Kukudem tarik ng tiyaya Ganahin puswan Isip mo na nag-antoy rin na makikita ka At tuya kita na magibaga kinapuno Ayat buken ka tiyag paiso mailiwaken ka Isip mo na nag-antoy rin na makikita ka
to ayat buker ka tiyak paiso mailiwagyan ka tiyak paiso mailiwagyan ka tiyak paiso mailiwagyan ka. Hello, Shopee. This